Ya que lo tienes también puesto, ya está. Pagar por la foto aquí. Now you set it all on fire, a pyro in a world which you deny. But soon a flood will come and wash it away, like the sun that lights the morning sky. Venimos a hacernos un masaje. ¿Dónde estáis? ¿Cómo se llama esta calle? Backstreet, de Camboya. Backstreet Boys. Esta es la Camboya. Siem Reap Camboya. Siem Reap Camboya. Yo me lo tomaré. Hauríem de començar a controlar un lloc que ens agradés, no? Però tu vols sopar. Mira un grill, el toro! What you gonna do now? Molt bé, no? Ui, con las arañas. Pero bien, bien. Yes, you have your reason. Despite the rage you force, I'm trying so hard, but you don't know how it goes. Now you're carrying the fire, a pyro in a world. Trong banប្រពន្ធខ្មែរ Hey yeah Hey yeah Raya que hay 3 kilómetros de largo y 8 metros de altura. Así que dividido hay 6 kilómetros cuadrados. Y en cada entrada, enfrente de la entrada, Trong ban ប្រពន្ធមួយនេះគឺប្រពន្ធខ្មែរtrong ban ប្រពន្ធមួយអត់ដែលអ្នកប្រពន្ធខ្មែរមិនប្រកាន់ត្រង់នេះសាអ្នកមិនប្រកាន់ត្រង់នេះសា Grupo, chicos. Luego hacemos la foto. ចង់បានប្រពន្ធខ្មែរជាមើលថែប្តីចង់បានប្រពន្ធខ្មែរជាមើលថែប្តីចេញគោរពនាងអាយប្រពៃណីចេញគោរពនាងអាយប្រពៃណីបាយទឹកនំចំណីរៀបចំគ្រួសារបាយទឹកនំចំណីរៀបចំគ្រួសារ Let's go ចង់បានប្រពន្ធខ្មែរលេបផ្កាហើយជាសុភិនារីទុនភ្លុំមកចាជាស្រឡាញ់ស្វាមីកូនគ្រួសារចារិកចរិយាមើលទៅសិនស្រីក្នុងមាត់សំរងស្រងដល់ដល់គេមិនចេះសោហំមិនចេះនិយាយទៅប្រពន្ធ Oye. ver una máquina de fotos. Trong ban ប្រពន្ធមួយប្រលែងចង់ឯកាចង់បានប្រពន្ធមួយ
មួយប្រពន្ធមួយប្រលែងចង់ឯកាខំដែលរកនៅតាមផ្សារក្រែងរកឃើញនារីណាមើលជុលនេត្រាហើយជាប់ចិនស្នេហ៍មើលជុលនេត្រាហើយជាប់ចិនស្នេហ៍ចង់បានប្រពន្ធមួយនេះគឺប្រពន្ធខ្មែរចង់បានប្រពន្ធមួយអត់ដៃអ្នកប្រពន្ធខ្មែរមិនប្រកាន់ក្រុងឬស្រែថាអ្នកមិនប្រកាន់ក្រុងឬស្រែឲ្យតែជានារីខ្មែរគឺខ្ញុំតែតីឲ្យតែជាស្រីខ្មែរគឺខ្ញុំតែតីចង់បានប្រពន្ធខ្មែរជាមើលថែប្តីចង់បានប្រពន្ធខ្មែរជាមើលថែប្តីចេញគោរពនាងឲ្យប្រពៃណីចេញគោរពនាងឲ្យប្រពៃណីបាយទឹកនំចំណីរៀបចំគ្រួសារបាយទឹកនំចំណីរៀបចំគ្រួសារ Let's go ចង់បានប្រពន្ធខ្មែរនៅប្រកែរកស៊ីហើយជាសុភាពនារីតុនភ្លុនអចាចេះស្រឡាញ់ស្វាមីកូននិងគ្រួសារចរិតចរិយាមើលទៅសែនថ្លៃថ្នូរមុខមាត់សម្រងក៏ស្រងលដាច់គេមិនបាច់លៀបលេរត្រាំតដងកោមិនចេញកោហក់មិនចេះនិយាយប្រូបើឲ្យខ្ញុំយកប្រពន្ធបំភ្លេចអូនទេបងឃ្លានពីស្នេហ៍ចាំងចិនដាទៅបំរើជាតិនឹងសាងសូមតាំងចិនដាណាពីសេកុំព្រួយអ្វីប្តីមកវិញមកមិនខានកល្យានចាំទទួលបងក្តីសុខសាបងឃ្លាតទៅចិត្តនៅនឹងកលយាលិញមិនបានទេអូបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញមករួមក្តីស្នេហាគុំព្រួយឡើយប្រលឹងចិត្តបងពិនមិនភ្លេចសន្យាសូមស្បត់សាច់ចាសូមឲ្យលោកកាធ្វើសាសេថាស្នេហ៍ភក្តីតែស្រីស្រស់លោកអងសង្ខា
la Sierra Torcom hay un río grande conectado con la montaña. Entonces en el siglo XII son los mineros de los camboyanos ponen en agujero después que trae la cuerda, pero antes la cuerda de la raíz para atar y para la transporte de las piedras. Entonces para limpiar las piedras también. Rey Jayavarman VII han hecho muchísimo los templos, como 124 templos, al mismo tiempo hay 92 hospitales. ¿Este cómo se llama? Es muy importante en hecho por Rey Jayavarman VII. Después en Rey Jayavarman VII no hay más reyes que hacen más templos. Después el siglo XII empezaron el siglo XIV, aparte la capital Angkor abandonaron, porque los Siam es tailandés, que siempre vinieron en la capital Angkor en el siglo XIV hasta el siglo XV. Entonces en aparte de los templos que robaron, se llevaron las cosas muy importantes por los reyes de Siam, y después el templo dejaron por los camboyanos, como abandonaron hace muchos años, el siglo XIV hasta el siglo XV. Entonces aparte de los templos crecieron por las raíces de los árboles grandes. Entonces Y encara menos mal que han posat aquestes fustes. Cuidado con la cabeza. Ara la cabeza també? Me cago en la mar, tu. Si és que el cap, el meu cap... Perquè tampoc són baix. O sigui, a veure, se m'eren por un lado, m'eren por otro. Para que ya una cosa la ubicación. Ya te he hecho una. Ya te he hecho, ya. Y aquí todos esperando haciendo cola. Así. ឆាប់បានវិលត្រឡប់មកទាំងវិញមករួមក្តីស្នេហាគុំព្រួយឡើយប្រលឹងចិត្តបងពិនមិនភ្លេចសន្យាសូមស្បត់សាច់ចាសូមឲ្យលោកកាធ្វើសាសេថាស្នេហ៍ទាំងក្តីតែស្រីស្រស់